tellement hino hersini dare ko hélicoptère e blendeje minuma leydi si tawino ko gonga ko 86 et quelques pourcent votani Doumbouya o beejenota ko yaltingol ɗum ɗo o beejenota ko e gardi corps o beejenota ko yawgol kala ko yata harata ko ma militaire ɓe dongal yewtiraɓa makko ha mais nde on noon ko samakalare maɓɓe piiji ukkedirgol naata ndu yalta e ndu ko ɗum ɓe jukki ko nder leydi ɓe hoolaki hoore maɓɓe hay invité ɓe ɓen hiɓe ngalɗi hay invité ɓe ɓe ngalɗi e Mamadi Doumbouya eɓe andi ko laamu sorini ko laamu pinkani laamu jattangu e jooɗoriɓe doole ɓe doole woni jama on ɓe holla woni doole ɓe holla on jaggu ɓe jaggoton jama watta goto hoolo senerde si ɗum faala wuuɗo ɗo honto tigi de ande tun hunde wotere ko enen immoto daro dadito fino ɓe immoro par ce que en andi ɓeɗo na moƴƴamɓe leydi wona yimɓe kadi nunɗuɓe wona yimɓe kadi fewɓe wona yimɓe waɗeteɓe confiance watta goto faw confiance e Mamadi Doumbouya ko o huuɗi 5 septembre ko o woni huuɗade ɗo hande le 17 ko huuɗi 5 septembre inni warata Guinée nangata Guinée pinata Guinée waccitay liberté yimɓe ɓe o inni si le peuple est écrasé par ses élites il revient à l'armée il rend le peuple sa liberté car nous venons tous le peuple de Guinée ko ɗum o wi hande ɗe suti hande détenu politique fop no nanga goɗɗo leydi no yori ngen minani hay wo bis addano Madina ɓeyno patron ɓe ɓen kala mo yaha haali haray o yeyata Madina ɗo yimɓe heewi to militaire ɓe buy kadi no wodi pour votre information militaire ɓe buy no woɗo ɓe fop maɓɓe minoma ko civil ɓe watti ɓe yeeɗo fi tu wota Mamadi Doumbouya herso oui merci d'abord aux populations guinéen parce que ɓe respecti comme wiɓe ko wata ɓe yaw ɓe yahale ko militaire tun hebbini o stade o ko militaire tun ni nan ko militaire ji tun hayɓe kankan ɓe sigiri ɓe laabe ɓe pita ɓe telimile ɗum tun iwiɗo ari hebbiniɗo o stade ko ɗum tun ari hebbini o stade on faami ka donc Mamadi Doumbouya si tawino jamma ono yiɗinomo o holleteno ko depuis nde ɓe waɗayno élection ji ɗin depuis ko vote on waɗayno ko ɗon ɓe hollayno Mamadi Doumbouya ɓe yiɗimo mais vi que ɓe holli Mamadi Doumbouya ɓe hiɗamo Mamadi yiɗaka koy Mamadi teddina ko walandata teddungal sina ɗum no o ittata moneji makko ɗin arugol fusa boutikaji yimɓe rondo yimɓe waɗa piiji ko waɗi o ndi leydi koyen fof ka findi leydi andutu jama o suteno no 5 septembre 2021 nde arɗa ko laamu awa hande ɗo si jama o décidi a yiway ko laamu quel qu'en soit a yiway ko laamu ɗum yo wattanno hila moƴƴa moƴƴa ko hakkille ma donc haray ko noon on ɗo huɗade ɗo o ɗum calcule serment Mamadi Doumbouya hande kadi kala wiɗo Mamadi ko solution Guinée o feni Mamadi Doumbouya ko malheur de la Guinée o yiyay famille Laurent Doumbouya français ɓe ɓe ari ko kamɓe tawa ko investiture ɗo famille Laurent Doumbouya il travaille pour la France lui Mamadi Doumbouya o yi ɓengu makko ko français jo donc famille maɓɓe on fof français ɓe minoma ari hande installe gol Mamadi Doumbouya fop no raɗade hande français ɓe hay sénégalais ɓe hande no raɗade France hande ɗo ko tawata enen yiɗe ƴetti français ɓe hikkini yeeso fus en yahali taw ko ma immoɗen daroɗen daditoɗe par ce que nangu kambu sekoto malekaji ɗin jippo ara wallito hen e ngo fewndi ko situation ko fewndi ko enen immoto walla hoore meɗen ko enen mari droit immago wallito hoore meɗen haray kono Doumbouya imo andi pasay ko pinkaytatamo ko laamu mais pour finir avec Mamadi Doumbouya reste en date ɗum yo wonu ko andiyam dare ɓaymo holno hoore makko addata no hélicoptère ji jinda dow wayore waɗa sécurité ɓe haaju maɓɓe ɓe waɗata si tawina haaju maɓɓe ɓe yaltinta e goto hay si bâtiment huɓɓi ɗo ma supermarché ƴetti ɗo hiite ɓe yimmota ko jamais de la vie ko si ɓe noddama yoɓe yaw ɓenna ɓe ala carburant ko sapeur pompier ji maɓɓe mais o wi ɗum ɗo ɓay ko haaju maɓɓe ɓe yaltini sapeur pompier ji ɗo combien de sapeur pompier mi hari mi yalse faɗe ɗo Guinée no yalta sova jama ɗo ɗo hiɗo suti bâtiment ji yeɗu huɓɓay kono hakkir ɗo suma ha royta ta makiti yimɓe sumay ɗo ha royta ɓe salo wallitari jamma si ɓe ronki kadi ɓe fewta e monon ɓenan walluɓe ɓe ɓe mboodi immoɗe enen kadi hollen ko enen woni homɓe population men no doit immade daro dadito janguɓe ɓen ardinen ɓe haray ko noon à très bientôt fode ya image